Ok, narode, danas učimo funkcije. Ok. Da osmislim neku definiciju funkcije. Funkcija je parče koda koja ima odloženo izvršenje, znači nju čuvamo za kasnije, čuvamo da izvršimo za kasnije. Sada ćete vidjeti na primjeru, ako se piše function i pišemo ključnu reč function, dajemo joj neko ime, ona će se zvati funkcija saberi, ustoje nek se zove funkcija prvo pozdrav. Ona će samo raditi klasičan onaj console log i reći će nam zdravo svete. Dakle, ona je jedna nama dobro poznata linija i samo će se to nalaziti u tijelu funkcije. Funkcija ima nekoliko stvari, to je ova ključna reč, znači koja nije ni ključna reč za varijablu, ne za konstantu, nego ključna reč za funkciju. On ima svoje ime, ima ove zagrade koje zapravo nju označavaju funkcijom. To su neki, zagrade su obično indikator da je u pitanju funkcija u JavaScriptu. I imamo telo funkcije koje se nalazi unutar ovih vitičastih zagrada. I sada ćemo da izvršimo ovaj fajl da vidimo šta će se desiti. Ja znam šta će se desiti, ali pa nek vama bude zanimljivo. Funkcija. Evo, ako imamo čistu konzolu, učitamo novi fajl i ne dešava se apsolutno ništa. Obzirom na moju definiciju funkcije, to ste mogli očekivati. Dakle, funkcija parče koda čije se izvršenje odlaže za kasnije kada mi to budemo poželili. Ovdje imamo parče koda koji kaže zdravo svete i on se trenutno ne izvršava. Njega samo ovdje definišemo, smeštamo ga u ovo ime funkcije i njegovo izvršenje odlažemo za neki kasniji trenutak kada nam zatreba. Znači, sada ćemo da kažemo da nam je zatrebalo, već u narednom redu i ukucat ćemo ovako pozdrav i moramo zagrade nakon toga. Ove zagrade znače poziv, znači sad izvrši ovo što smo malo pre samo uskladištili, to je definisali ovdje. Da vidimo sada. Ona sad zaista pozdravlja. Ovdje smo definisali, odnosno uskladištili određene komande kao telo funkcije, a ovdje smo dole pozvali tu funkciju da to uradi. Sad pitate se, čemu tolika komplikacija kad smo mogli sve da obrišemo iz ovog fajla i da ostavimo samo ovo console log zdravo svete. Izlaz bi bio potpuno isti. Naravno, u jednostavnim slučajevima to je tako. Za jednostavne slučaje nećemo ni praviti funkcije, njih pravimo za malo složenije slučajeve, to ne mora bude ni toliko složeniji, ali za neke slučajeve njih pravimo za neke stvari koje ćemo višestruko ponavljati. Na primjer, ako ćemo često u našem programu nešto štampati, nešto množiti, nešto deliti, tražiti neke korisnike, mi ćemo da napraviti funkciju za svaki od tih slučajeva i koristit ćemo je po potrebi. Ajde da počnemo sa nekim jednostavnijim matematičkim funkcijama. Na primjer, zvaće se ako funkcija saberi. I sada ćete vidjeti jednu novu stvar koju malo pre nismo imali, a to su argumenti. Ova funkcija saberi prima dva argumenta, to su x i y. Možete ih nazvati kako god hoćete, možete i a i b ili bilo kako. I ova funkcija, za razliku od prethodne, ima i ključnu reč return. Znači ona vraća neku vrednost, za razliku od prethodne koja nije vraćala nikakvu vrednost, koja je samo radila, izvršavala neke komande. Ovako. Znači ova funkcija prima dva argumenta, to su dve nepoznate i ona sabira te dve nepoznate i vraća nam njihov zbir. Ovo je neka funkcija opšte namene i mi ne znamo zapravo šta ćemo ona vratiti sve dok je ne pozovemo, zato što njen rezultat zavisi od vrednosti koju prosledimo. Da vidimo, saberi, prosleđujemo i neka x bude 5,
neka y bude 6. I sada će nam vratiti rezultat. Ajde da vidimo. Aha. Ona doista obavlja ovu operaciju, ali nam to ne štampa u konzolu jer joj to nismo rekli. Moramo da damo i komandu console log i da unutar i da našoj komandi za štampanje prosledimo rezultat poziva ove funkcije. Vidite, ovdje imamo manje više jednu naredbu unutar druge naredbe. Znači mi prvo naređujemo našem programu da sabere od dva broja, a nakon toga mu kažemo da sve to otprinta. Ajde, sada vidimo šta kaže program. Evo ga. Sada, pošto mi ovu funkciju definisali ovdje u failu, u globalnom prostoru, mi nju možemo sada po volji da pozivamo. Ako ona nam je dostupna, postala je dostupna u našoj konzoli našeg pregledača. Možemo da je pozivamo sa argumentima s kojima mi želimo. I naša funkcija radi. Možemo bilo koje velike brojeve da koristimo. Naša funkcija radi. Aha, ovo je 0, izgleda malo ga zbunje ispred broja. Dobro. Dakle, vidjeli smo kako se poziva funkcija. Ako je pozovemo bez argumenata, onda javlja grešku jer dobija dvije vrednosti, to jest ne dobija ništa i onda su mu vrednosti nepoznate. Kada sabere dvije nepoznate vrednosti, ona mi javlja none, znači, to znači not a number. Rezultat nije broj jer nisam dobio nikakav ulaz, znači sabiram dvije potpuno nedefinisane vrednosti. Ovaj console log nam ne treba ako funkciju pozivamo direktno iz naše konzole. Znači ako odavde pozivamo funkciju, automatski imamo već izlaz u konzoli i onda nam ne treba console log. Ona nam već ovdje javlja rezultat. Ali ako funkciju pozivamo odavde iz fajla, na primjer sa nekim drugim vrednostima, onda nam je console log potreban. Znači ako ovdje u fajlu pozivamo funkciju saberi, onda moramo napomenuti da želimo da nam loguje u konzolu. Ako pozivamo samo iz konzole, ne moramo napominjati da nam loguje u konzolu, zato što se već nalazimo u njoj. I ona će nam tu vratiti rezultat. Tako da, ovako se zezajte, definišite funkciju ovdje u fajlu, a ovdje pozivajte. Ovdje pozivajte i prosleđujte različite argumente i bit će vam zanimljivo da se malo zezate. A sad možemo pronaći neku funkciju koja će zvati pozdrav, ali će biti malo ozbiljnije. Naprimjer, ovako function pozdrav. Biće ozbiljnije u tom smislu što će primati argument i vraćat će neku vrednost. Primat će argument koji će se zvati ime, a vraćat će neki tekst koji će reći zdravo korisniče i onda će nakon toga reći to ime. Dakle, zdravo korisniče, oko plus ime, to će nam, ovo plus nam zapravo spaja dve tekstovne vrednosti. Kasnije ćemo imati posebnu lekciju bavljenja tekstom, ali za sada da znate da ovo spaja dva teksta, ovaj znak plus. Znači brojeve sabira, a tekst samo povezuje. Idemo, sve brišemo, nemamo nikakav izlaz jer imamo samo definisane dve funkcije, ali još uvijek ih nismo upotrebili. Samo smo ih pripremili za kasnije, znači ako nam nekad zatrebaju. Možete desiti da nam nikad ne zatrebaju, one će nam samo tako stajati, kao neka vrsta naše biblioteke. To se zove biblioteka, kao da u nekom failu imamo gomilu funkcija, na primjer 10, 20, 100 funkcija koje su veoma korisne, ali za sad ih još uvijek ne koristimo, samo ih imamo u biblioteci. I onda određene od njih, kako nam koja zatreba, mi onda pozivamo i koristimo ih. Znači kao da
baš kao knjige na polici, ponekad neko od njih izvadimo. Ovo je naša biblioteka, funkcija, a sada ćemo iskoristiti funkciju pozdrav. Prvo ćemo namerno zaboraviti da joj prosledimo argument. I kao što vidite, ona kaže zdravo korisniče, undefined. Sada ćemo proslediti argument koji će biti pod navodnicima mora tekst. Ana. Zdravo korisniče, Ana. Kao što vidite, ovdje imamo jednu grešku, nemamo razmaka. On spaja dva teksta, znači ovdje nam fali razmak, da bi on to lepo spojio, ta dva teksta. Sada ćemo staviti umjesto Ana ime Damjan. Pozdrav. Šta je ovo? Nismo ga refreshovali, izgleda. Evo ga, sad sve lepo radi. Imamo i naš razmak. Znači, pozvali smo funkciju pozdrav i ona u skladu sa proslijeđenim argumentom prilagođava pozdrav svakome korisniku. Ova funkcija je veoma česta na internetu. Naprimjer, kada se ulogujete na neki sajt, često će vas pozdraviti po imenu. To se dešava, na primjer, na WordPressu i na drugim sajtovima. Kada uđete tamo u admin panel, znači u administratorsku tablu, pozdravlja se po imenu, samo na engleskom, ali baš ovako. Znači, hello, ne znam, Damjan ili hello user Damjan ili kako god. Znači, ovo je veoma česta, mala, korisna funkcija za sajtove da pozdravljamo ulogovnog korisnika. Ako znamo njegovo ime, lako ćemo prilagoditi ceo pozdrav njemu. Malo teže u srpskom jeziku nego u engleskom, zato što u engleskom je pozdrav isti za muški i ženski rod, a u srpskom je to različito, ali uglavnom se onda koristi taj neki muški rod kao univerzalni. Tako da pozdrav za Anu će biti isti kao za Damjana. Nećemo reći baš zdravo korisnice, Ana. Iako bi to možda bilo u neku ruku preciznije. Ali znatno bi usložnjavalo našu programsku logiku, zato što bi morali da imamo čitav niz pravila za svako ime, da li treba primjenjivati ženski ili muški rod. Dobro, imamo nekoliko funkcija koje su korisne. Jednu matematičku, jednu tekstualnu, obe imaju sličnu univerzalnu strukturu. Primaju neke argumente i ovdje vraćaju neku vrednost. Primamo argument, vraćamo vrednost. Dobro, da vidimo šta ćemo još da radimo. Znači, načini pisanja funkcije i pozivanje funkcije. Ajde, kad smo već ovdje, pokazat ću da postoje različiti načini pisanja funkcije, ali da vas ne bi davili u buduće, koristit ćemo ovaj način pisanja funkcije kao podrazumevani, ali znajte da postoji neki još drugi koji se koriste. Naprimjer, ovo je trenutno moderan način pisanja funkcije. Sad ćete vidjeti. Evo, saberi ćemo napisati na drugi način ovako. Proglasit ćemo neku konstantu koja će se zvati saberi. Nju ćemo definisati da je funkcija na ovaj način. I pošto je ona mala funkcija, ovako će on imati telo funkcije return, a ovo ćemo dole napraviti novu funkciju, znači ovo ćemo da izbrišemo, trenutno ćemo je zakomentarisati. Komentari se rade tako što se svakom redu dodaju, na primjer, po 2 linije, to jest ručno bi radio, ili ako više redova želite, onda ovako. Znači, jednostavno program počinje da ga ignoriše, program ovo ne vidi, samo ga mi ljudi vidimo kao neku vrstu napomeni komentara. Pošto ne možemo imati dve funkcije istog imena, da bismo napisali funkciju ovom drugačijom sintaksom, malo novijom, moramo ovu staru da trenutno isključimo. Ok, sada ćemo funkciju pozdrav napisati po istom šablonu, znači imamo neku konstantu. Veoma je bitno to bude konstanta, zato što želimo da naša funkcija
bilo gde u programu bude ista. Na primjer, funkcija saberi, bilo gde u programu očekujemo, čekajte, nismo i dali ove argumente, bilo gde u programu gde koristimo, očekujemo da naša funkcija saberi radi istu stvar, da je prosleđujemo dva broja i da ih ona sabira. Zato ta funkcija mora biti konstantna, ne želimo da neko promeni njeno telo i da neko u buduće promeni da primjer umjesto plusa bude minus i da je mi nekad u budućnosti koristimo i da je proslijedimo dva broja i da nam ona vrati neki totalno pogrešan rezultat. Na primjer, da neko redefiniše da bude ovo. Mi želimo da ona bude to što jeste, to jest da ona radi sabiranje dva broja. Dobro. Tako isto i funkciju pozdrav, do nje smo stigli, želimo da ona bude konstantna. I njoj prosleđujemo ime i ona nam vraća ovaj rezultat. Sada ovo su veoma napredne stvari. Možete jednostavno da ignorišete ovu drugu sintaksu noviju, ali ako budete gledali neke savremene tutoriale na netu, verujem da ćete se susresti sa tim i čisto znate, to je drugi način pisanja funkcije koji je manje više ekvivalentan ovom prvom. I ima još razlika u finesama koje ću vam o tom potom objasniti. Ali jedno i drugo je funkcija koju možete koristiti po volji. Dakle, ovu staru ćemo sada zakomentarisati. Usput da pomenem i komentare, ne znam da li sam ih već pominjao, mislim da nisam. Kao što vidite, moj editor ima prečicu da zakomentariše nekoliko linija koda, odnosno neki blok koda. Verujem da svaki editor ima tu mogućnost, tako da izgooglajte malo za editor koji koristite kako da zakomentarišete kod. Postoji vjerojatno neka prečica, to uradite, evo ovako ja to radim. Na Atomu mislim da koristim Ctrl i ovu tarabu. Znači kad pisam Ctrl i ovaj znak, meni zakomentariše to što želim. Ovdje vidite da možete svaku liniju pojedinačno komentarisati sa ove dve tarabe. Ako se uopšte zove taraba, ne znam, kosa, crta, kako god da se zove, znači taraba je valjda ono drugo. U svakom slučaju sa ova dva znaka možete zakomentarisati neki pojedinačnu neku liniju koda, a sa ovim znakom, znači sa kosom, crtom i sa zvezdicom, možete zakomentarisati više linija. Znači ovdje počinje, ovdje se završava, a ovdje samo komentariše svaki red pojedinačno. Rezultat je potpuno isti, vidite šta mi je lakše. Meni je lakše da automatski moj editor o tome odluči, ja samo pritisnem prečicu, a on zakomentariše kako želi. Ovo sam gore ručno radio, to nije moj editor, pa ručno mi je lakše ovako da radim. Dakle, dve funkcije napisane starom sintaksom preveli smo u dve funkcije napisane novom sintaksom. Kao što vidite, ovdje prvo proglašavamo ne samo što su stare nova sintaksa, nego se razlikuje još po mnogo čemu. Ovdje mi samo proglašavamo funkciju, njenim imenom i to je to. A ovdje prvo proglašavamo neku konstantu i onda ovdje imamo dodelu, znači ovaj znak za dodeljivanje, i onda njoj dodeljujemo jednu funkciju. U ovom slučaju to je streličasta funkcija. Znači umjesto ove strelice koja dolazi posle argumenata možemo imati ključnu reč function koja dolazi pre argumenata. Da ne tupim, da se završimo s ovim strelicama, da vidite kako se pišu sad moderno funkcije skraćeno. Ovo još može se skrati. Kada funkcija samo jedan red, onda je telo nepotrebno. Znači onda ovi tiče se dagre ne trebaju. Kao i kod uslova, one su neophodne samo kad imamo više linija. Kada imamo jednu liniju, one nam ne trebaju. I još jedna stvar, kad imamo jednu liniju, ne treba ni return. Dakle, ovako se piše funkcija saberi, potpuno minimalistički. Prosleđujemo dva argumenta, ova strelica označava da je funkcija u pitanju, to manje više znači ovo function, samo što ide na drugo mesto, dolazi posle ovog argumenata. Znači imaju argumenti, ima strelica koja označava da je funkcija u pitanju, imamo
ovaj prečutni return. Znači kad imamo jedan red, onda se prečutno podrazumijeva da je to vrednost koja se vraća. Return se ovdje umeće manje više pre ovoga. Tako ćemo isto i pozdrav da skratimo. Ne treba nam itičate zagrade jer je u pitanju jedan red. Aha, vidite ovdje ima jedna greška, fali nam strelica. Sad sam je stavio. Pošto je jedan red u pitanju, ne treba nam ni return, ni vitječe se zagrade. Ništa nam ne treba kad je jedan red u pitanju. I ovdje imamo još jedno skraćenje, je moguće. Moguće je još jedno skraćenje jer kad imamo samo jedan argument, ne treba nam ni zagrade. Kad imamo dva argumenta, zagrada je neophodna. Za jedan argument nam ne treba ni zagrada. Dakle, proglašavamo konstantu koja se zove pozdrav. Ovo je dodela, dodeljujemo joj sljedeću stvar. Dodeljujemo joj funkciju. Funkcija ima jedan argument, ima strelicu koja označava da je funkcija u pitanju i ima vrednost koja se vraća. Znači, naspram ovih gore džinovskih funkcija, to nisu baš džinovski, ali naspram ovih funkcija u 3 reda dobili smo funkciju od po jednog reda. Da vidimo samo da li nam one rade posao, ako ne rade džaba što smo ih skratili. Da vidimo. Saberi. Cool, ona radi. Da vidimo pozdrav. Pozdrav. Moramo pod navodnike. Zdravo korisniče Milan. Ok. Obe funkcije nam potpuno isto rade, samo što su više nego duplo kraće. Eto, pokazao sam vam i novi način skraćeni pisane funkcija. Ovdje su streličaste funkcije u pitanju. To je dosta, znači, kraća sintaksa. Ne mora se navoditi ni return, jer on ima podrazumijevani return kada je jedan red u pitanju. Kada ima više redova, onda mora return, ali za sada da znate, ako imate veoma kratku funkciju, od jednog reda možete prevesti u ovaj oblik. Ono što ćete vi, ako ste još uvijek početnici, vjerojatno raditi, to je da ćete za sad zaobići ove funkcije, ali kada ih u nekom kodu vidite u budućnosti, znajte čim vidite ovu strelicu, to znači da ste vidjeli funkciju. Ako bilo gdje u kodu vidite ovu strelicu, znajte da je tu leži funkcija. Eto. Ovo nije toliko upadljivo kao što je reč function, ali manje i više ima isto značenje. Sada ćemo ovo da zakomentarišemo, a ovo ćemo da omogućimo. Čekaj, ovo što sam automatski zakomentarisao, to će automatski da se odkomentariše. A ovo što sam ručno zakomentarisao, to ću morati i ručno da odkomentarišem. Evo ovako. Neki zaključak. Imamo dve klasično napisane funkcije. Ovo je oblik koji ćete češće viđati, vjerojatno u kodu, bar u početku. A kasnije imamo i dve skraćene verzije te dve iste funkcije. Ovo ću vam na kraju uploadovati kao primjere, da možete se igrati sa time. Dakle, ako izbrišete ova dva znaka, ovaj kod će postati aktivan, za sada je onemogućen. Eto.